Pokoknya orang mah yang diharap naik mah. Aing diharap bae. Iya, geuningan. Bandung, Bandung. Bandung, Bandung. Bandung, Bandung. Bang, ngegening naik ngagelis. Ke Bandung sabaraha, Neng? Bandung 70 yuk. Oh 70 teh, siap teh. Iya mengateng cenah naikna yang diharap soalnya sok utah bae abi di tukang. Mane nu diharap mah biasana ge mane sok utah. Urang kembali di tukang di Mas diharap. mane diharap. Oh diharap. Diharap Orang aing mah di tukang. dia diharap. Sok mane? Neng, buru atuh, dilapisan. Burit ya. Keula tuh kalau kapas saya ieu penumpangna kumaha? Keula. Mang, geus aing di tukang mah. Mane diharap? Aing di tukang mah. Penaon teh diharap tah mane mah geus Geus urang di tukang. ai sia lawan wae. Geus diharap tah. Berangkat. Balik kita. Rongsok, larompok orok. Rongsok teh. Teh, manawi atuh barang bekasna. Aku nggak punya, soalnya kemarin udah dijual. Aduh, atuh teh euy. Sing karunya ka aku ti enjing belum menang. Belum dahar. Ayo atuh jual aja yang ada. Nggak apa-apa. Oh iya, tunggu bentar ya. Aku ada deh kayaknya di dalam. Tunggu bentar, sini dulu duduk. Ya Tunggu. Duh, nah ya lila si tetehnya majarek ngejual barang bekas nah. Ini kuat kakesel. Tah, aya gening si teteh. Keselnya. Pami anu kieu sabaranya sakilana? Mana emang teh? Besi atau tembaga? Nih. Iya, Hah? Iya mah, hutang atuh teh. Maksud aku teh barang bekas teh besi, tembaga, aluminium bukan kieu. Aduh, aing ge mau pusing dah. Bisa tuh balik dah. Mana sih itu orang? Tadi nyuruh nyari barang bekas, giliran udah dikasih malah lari. Dasar.